Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Tini trip lahan now I channel of Kamya fayo. So friends, thane video chong nai leha je chong Brekhe YouTuber uyonai inke YouTuber uninke chong mak manoi nangpi ang aro video full details hai knali mato inke now naya khongke ang description box link di nai na aro thai nai meyo reke ba ang saka card pori nai na aro thai check out khemayo na abo video no naya khongke. So friends, tinin video topic hai tinio ke chong nai lenai chini YouTube channel lo chongpe ke create khenai mobile phone by. So friends, mobile phone bono jini ni YouTube channel create khemayo inke ni editing pa all chong mobile bono completely chong pass namayo inke naidirin video no paithom onjara na jodi YouTube channel create khenin chu to anke ang to saknari nai na no mobile beke chong beke YouTube channel create khenai. So hindi ke chong video nai lenai channel no subscribe kiya kongke channel subscribe ketindi ke bell icon on ketindi notification by some banda bodimatre video nai mo banda finding ke chom video no ska nai lagan. So friends, inke puila wakani ni je YouTube ni application tomo abon open kheladi open khepemon porike. So friends, now jang saka bai msuo nai nok mane nedi msuo ni keha Google account tonai nok jodi se to Google account create kiya konke create kheladi ke YouTube channel jodi se no open khena inke create khena inke extra personal private ke no keha email account open kheladi mami ke YouTube channel ni private inke privately baba ke no tene mambo pandao. So inke no aro click khepemon porike ro ni mongko kanai inke no aro click khepemon porike ni rok bangma account no nai ni je Google email account no create khetimo inka ni already bangma to ang keha choose ke nai no toi email account by ni YouTube channel no open khenai no abono select kheladi. Suppose ang bo bai khenai na no example no mo select ke nai inke select khepemon porike boding khna phai pinai inke uchi plahatre same jaga no click khebidi chuwa ke to khna di no ro nai no bai khna ro your channel here ro click kedi your channel lo click khepemon porike naidi ro no ni channel li mong Brekhe dinai ni mumbai dinai na kinu te alka khede no khenai amke jodi se no alka ni extra ke din chuke ni mong YouTube channel ni mong no aro click kedi ro edit channel lo click khe no ni YouTube channel ni name ko change khemane ro na na di ro ke ha pen ni icon to na aro click kheye ni YouTube channel no change khemayo ni YouTube channel ni mo apa ke no tola otre ke ha pen icon to no ni YouTube channel ma ni related but mano to enung videos namnai mano to enung ro YouTube channel ni through nung nai abono nung ro description suinai ke suimayo suya ka ba khali pati me kokre inke tre kya ke nung ro ni YouTube channel ni logo ro tin chuke nung ro upload khemayo upload khemayo inke ang next video phone nang no abo Brekhe chong photo ro upload khenai inke photo ni size ro sam san nai ang next video nang no cover khenai abo inke boding no mobile by no simple no mobile by no boding kan ni YouTube channel create khemayo. So na unchi ang ke comment box comment ke sungdi ang reply ire ke ang tre bus kawa boding YouTube ni related bangma video tu ye dong nang boye nang update mai chong panda channel subscribe khetini ke bell icon on khetini joton les kam video mai chong mo pandao. So friends, asuno tinin jorale. So friends, I hope ang sakyo na joto mchipek na hiye no je ang to video saknari mon na joto no mchipek na hiye inchi ang ke na comment box comment ke sadi inke channel no to subscribe kiya kunke channel subscribe khetini mami ke ang YouTube ni related boarding tra bus kaw videos na me to na ni boya nang abonai chong pandao video no inke ani channel no subscribe khetini. So tinin jorala asuno tre bahama lepine next video